Rado. Kako se zovete ti? Oksana Zec. A ti? Ajde, kaži. Kako vam je udruženje ovdje? Fina, lijepo. Družite se. A znate šta pravite od ovih stvari? Znam ja sve, vez. Koji su tvoji vezovi? Oni tamo. Koji? Možeš pokazati? Super. Jesi to naučila ovdje u udruženju da radiš ili? Da, tamo. Jesi, jel? Super, da baš pokaži da vidimo. Baš ti je prelijepo. Jel ima još nešto da radiš? Imam. Čari. Čarape? I koliko ti treba da jedne čarape izpleteš nešto? 5. Koliko? Možeš za 3 dana izpleteš? Možeš 3 dana. Može, jel je? Super. Kasnija, kako ide to? Super. Hajde, možeš pokazati kako to Pa ja vidiš. funkcioniše. Hajde. Pa ja vidiš ide, evo, jednostavno. Koliko se vremena ti u ovom udruženju? Gdje ste? Eto, koliko ima kako sam ja ovdje? Ima 3 godine. I koliko si tog ne izvezla do sad? Kilometara? Dosta smo mi to da nas bio rad. Evo, To je to. Medija, viđaj. Super. To ste sve ovdje radili, jel? Sve ovdje. To je ručni rad. Sve ovdje. Dobro. Ovo to. A ti šta radiš? A? Šta je to? A šta praviš sad to? Novčanik neki, jel? To je... Nije šta. Ne znaš. Da stavimo pare. Aha, to je za pare. I za telefon. A ti je tamo na računaru nešto, jel? Šta, jel slušaš muziku samo? Ili nešto, inače nešto drugo radiš na računaru? Igrice, jel je ponekad? O da. Jel imaš kuće kompjuter? Nemaš, jel je? Neira, kako je tebi ovdje? Imaš li od drugova? Imaš puno, jel je? A ti? Koliko ti dugo dolaziš ovdje? Jel praviš nešto od ovih stvari ovdje ti što pleteš ovdje? Praviš, jel je? A odakle si? Natalja. Natalja se zoveš, jel? A gdje živiš? Jesi u gradu ovdje blizu? Jesi, jel? Koliko imaš godina? 13. Jel ima nešto da ti nedostaje u životu? Što ti fali? Šta? Šta bi voljela da imaš? Jel ima nešto da ti fali? Jel? Ne znaš, jel? A vas dvoje? Čim vidiš, je to Odakle ste vi? Iz Roge. Iz Roge. I šta vam fali ovako? Ima li nešto da biste voljeli da imate? Da. Šta? Pa šta nemate? A šta vam treba? Jel imate sve? Imate? Jeste sretni? Jeste, jel? Dobro. A vi? A šta tebi ovako fali u životu? Momak možda. Momak, tražit ćemo momka, a? Tako. A tebi? Odakle su ti? Gdje živiš? Jesi li u gradu ovdje? Koji si razred? 6. A šta ti, imaš li sve u životu? Šta ti fali ovako? A ništa. Ništa ti ne fali. Je ti lijepo ovdje? Amire? Molim. Šta ima u Vidoriji? Ovako kod kuće bude malo igrice na kompjuteru igram. Je ovako nešto, šta ti najviše nedostaje? Šta ti fali u životu? Ili ima nešto ti fali? Falilo mi je prije društvo. I sad ovdje si ga našao, I jel? sada sam došao ovdje da se družim i tako. Koliko vremena dolaziš ovdje? Pa ima prošle godine kako sam se učlanio, jedne preprošle. Jel ti lijepo 3 ovdje, godine, jel? ima tu 3 godine. Jel ti lijepo ovdje, jel? Aha, od ove 10 do 12 subotu. Jel imaš mimo ovih prijatelja još tamo, jel izlaziš sa njima na kafu, negdje u kafić to? Ja ovako kad nemam s kim izaći u društva u grad, ja sam izađem nekde ovdje matere nešto. A hoće li ovi drugi tamo ljudi iz grada da s tobom se druže, da izlaze? Na koga mislim? Pa inače ovako raja iz grada. Hoće li da izlaze s tobom na piće ili samo s ovima izlaziš? Izlazim sam. Sam izlaziš? Aha, ovako nemam društva. Nemam društva.
A zbog čega nema društva? Zbog čega nema Nisam društva? imao prije odavno, nisam prije. A jel misliš da ljudi te izbjegavaju? Nisam mislio, nego nije mi niko izbjegavao, ali nisam imao ni prije. A nisi imao ni prije? Ma da. Dobro. Jedino, Ja. htio sam ti reći, Reci. imao sam želju, kad se bude moglo, neko vozilo sa 3 točke. Aha. Imaš li vozač? To ovdje po dvorištu. Aha. To samo po dvorištu. Samo po dvorištu nešto da ima. Imam je po dvorištu. Aha. Dobro. Idemo još malo. Hej, kako se ti zoveš? Jovana. Jovana, koliko imaš godina? 17. I šta ovako, jel voliš ovdje da dođeš često? Volim. I šta radiš ovdje? Družim. Ko ti je najbolji prijatelj ovdje i prijateljica? Ivana i Žaklina. I Žaklina, jel Žaklina iz Francuske? Nije. Nije, nego? Iz Novog. Iz Novog je ona. Iz Novog. A da mi reci, jel praviš ti neke ove stvari od ovih? Poneke. Koje praviš? Praviš one maramice i ono vezeš, jel tako? Da. A da mi reci, jel ti teško što ne hodaš? Je. Jel ne? A misliš li da su te tvoji prijatelji prihvatili i bez obzira što moraš ti sa kolicima, uglavnom si ti iskreni prijatelj, jes? Da. Jes. A ima nešto da ti nedostaje još vode, vola da imaš? Ima. Šta? Kompjuter i kolica na akumulator. Kolica na akumulator? Da. Bilo bi ti lakše onda, jel? Mogu li ti to roditelji obezbijeti? Ne mogu, jel? Ne mogu. Radi, jel? Radi tako. Radi, dobro. A znači ne radi tako dobro da bi ti mogao kolica na akumulator? Jel ti to jedina želja ili ima još? Nema više. To ti je jedina želja. A šta ako ti neko se zna, bi li mu bila zahvalna? Jel ne? A dobro. A kako si ti ona zoveš? Dušana. A zbog čega si ti ovdje? Šta je tebi problem? Pa dolazim ovdje da se družim. Da. Koliko si vremena ovdje? Pa godinu dana. A odakle si? Iz Roge. Iz Roge, jel? Ima nešto u životu da ti fali najviše? Kompjuter. I to, pa vama svima kompjuter djeca fali izgleda. Pa se je toliko zapala. A ovdje imate kompjuter, ovdje si naučila da ovdje radiš na njemu, jesi? Jel ne? I ima nešto drugo da ti fali? Nema. Imaš dovoljno garderobe, imaš li knjige za školu, imaš li to? Pa imam knjige za školu. Jel ne? A da mi reci, šta misliš, jesu li djeca sa posebnim potrebama prihvaćana kod ovih drugih što nemaju tih problema? Jesu. Nema diskriminacije, nema problema. Hoće da se druže s vama i to. Ja. Hajde, dobro, super. Hajde. Nekaj ne mora, sjedi, ne. Hoćeš sa mnom da porazgovaraš? Hajde, ustani, lijepo sjedi. Hajde. Ne možeš Ivana. Kako se zoveš, Ivana? Ivana. Jel ti društvo ovdje dobro? Je. Jel te pazi dobro? Pa. A što najviše voliš od ovog druženja ovdje? Što radiš da? Da se igra. Čega se voliš igrati? Voliš da telefoniraš izgleda, jel? Volim. A? Voliš da telefoniraš? Jel znaš nazvat mamu? Koji je njezin broj? 065-699. Jao, super. Svaka, imaš li mobitel? Imam. Imaš i mobitel? Pa super. A ima nešto da nemaš? Imam. Šta ima da nemaš? Laptop. Nemaš laptop? Pa hajde, dobro, pa valjda će biti taj laptop. Jel ima još nešto drugo? Nema. A ti? Ja se zovem Žaklina. I odakle si? Iz Novog grada. Iz Novog grada. Ja sam mislio da si iz Francuske po tom imenu. A da mi reci, jel imaš ti neki problema zdravstveni? Ne. Nego onako došla s nekim? Onako Da se družiš sa djecom. A kako se ti zoveš? Stefan. Stefane? Ima jedan Stefan, ide s mojim djetom u školu isto. Ajde, ustani. Koliko imaš godina, Stefane? Rekao si mi malo prije da 6, jel? Ne znam, 6. Jel? A slušaš li mamu i tatu?
Dobar je. Tatu. Tak, sluša. Da. Tatu više, a koga više voliš, mamu ili tatu? Tatu. Tatu. Tatu više voliš. A A mama? čega voliš da se igraš? Čega voliš da se igraš? Voliš loptu? Jel? Čega voliš da se igraš? Mazo. A možeš mi reći ovdje, šta ovdje imaš, a da nemaš kod kuće u ovom udruženju? Sve. Šta ima ovdje a da nema u udruženju? Šta ima, da nema kod kuće u stvari? Sve. Ima svašta, jel da? Hajde vidimo nju, hajde, evo od njih dvije. Hajde vas dvije, kao odakle ste vi, vas dvije? Iz Roge. Dobro, kako se zovete? Ja se zovem Danica. A ti? I zbog čega ste vi u udruženju ovdje? Da se družimo, da radimo, da učimo. A šta vam pruža ovo udruženje? Jel ima nešto da vam pruža da nemate kod kuće ili na drugom mjestu? Telefon, šta još? Jeste li ovdje, ko su vam prijatelji ovdje najbolji, koga biste izabrali? Meni je najbolja Danca i Žaklina. A pomažete li jedni drugima nešto? Šta najviše? Onako ne znam, primjer kad učimo, onda pomognemo drugim. A jel znate zbog čega, šta ovo udruženje radi? Koje su njegove glavne funkcije ovog udruženja? Pomaže djecu sa posebnim potrebama. A što misliš, jel imaš ti neke posebne potrebe? Nemaš. Ti? Nemate ni njih. Dobro? Kako smo pitali, hajde od vas dvije. Dobro.